Omo na trailer bi na free crying ekwa Cote d'Ivoire nya mepe ene ba mu yesi akra Kumase ana Konongo kwantempon no so ho no amana bi da ho no ma ka de kani one na hyen no trailer ni nyina akwam kotomu na de hye wo Konongo ne nkotamu ehunu se honom no ehu ye pa nya mepe ene de ohyenkani na chi a wantumi ankotomu kani ye besie no nya de papa de akoso de omunim fa ho omuni Adom TV edi nkomoye. A certain bia na efin kramantemu de nani atwa Cote d'Ivoire mine emu ya registration number A3383LF01 amaneba yensa kan se kakakra bi se amna bia da Konongo kwantempon no eso no akasa ehyen ekwakotom opanyin ba ko de nani hunu sansimi na Adom Kasee dinkomo no kire se ehyen ni chief shinkani no ensem eno se nam a enkasa amne ankode ne hyen no ekwakohwem na meti ekai mu awo kan ya na ono so free Accra pass on every say abu pass pass. It me assure say government na order. Obana na mo so atiasi from no. But the one who say o de call nim kakra no. The way a balancing is it no. Balancing in the year no, but government try say o control. There yeah didn't buy didn't buy a side the call na na. Ka no e dane no. Ti akwa na ko yi free card. Ebekwa incidents na esi ya ekwa amana de ada ho streaming na ekwa kan wa me hu ya kwa ma hookers be for we kan wa fourth car ato form e ho no eti amana de in 24 years o mo be di ho duma etu o mo na be sense o tu o no o tu ho mo bia ebi nasre in 24 se nka amana no ko mu tu ho na mo fa mai no mo ye because as an can brag a can go implement me ya ka bra can it see one go betimi I try say go betimi akọ na nimu anka nya de say balance na na wo mu no and the fan na go betimi control because the driver need to try